Assalamu alaikum urmаттуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Оштон жаңы нукат деген айылга кетип баратам. Анткени Россиядан сырга деген эже атайын ушул программага буйрутма берип, бүгүн тартып коюусун, орозо айына тартып коюусун өтүндү эле. Мен ошол аманатты жеткизгени, өтүнүштү аткарганы баратам. Азыр саналуу сааттардан кийин, чамасы 1-2 сааттан кийин мен ошол сырга эже берген аймакка, тагыраагы айылга кирип барамын. Биз менен бирге болуп туруңуздар, урматтуу менин катталуучуларым. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мен ушинтип Темир Корук деген айылга келдим. Азыр ушул Тажикан эненин белегин аман-эсен тапшыруунун аракетин көрөйүн. Кандай сене, жакшысызбы? Тажикан деген эне сизби? Ошо Тажикан эне, рахмат. Россияда сырга деген кызыңыз бар беле? Ошону могун карасаңыз, сизге атайын подарка берип берди. Ой, Кудайыма шүгүр, рахмат. Энем 74-кө чыкты эле апам депчи. Сагындыңызбы кызыңызды? Сюрприз мына эне. Бейшим энем депчи. Рахмат. Сала бериңиз подаркаларын. Бул болсо торт эне. Сырга кызыңыздын аттан. Бул сырга кызыңыздын жолугу. Күттүңүз беле эне, күтпөдүңүз беле? Сюрприз эне, сюрприз. Рахмат, ана да келатат. Келерин. Сала бериңиздер жолугун, сала бериңиздер. Бул эне жай намазыңыз кабыл болсун. Мынакей. Ташнака кылып кызыңыздын белегин жыттап намаз окуп жүрүңүз, Бул болсо торт. Эне көтөрбөй эле койсун, энеге оор болуп кетет, Мынакей торт и да эмнеси калды? Саат жанекеме. Саат жанеке какта? Мынакей орозо чыкты, Сюрпризлар деп сизге сюрприз Мен айтты. Рахмат энанайында. Сырга кызыңызды сагындыңыз беле? Сагындым. Айта бериң, мына сизди көрүп атат сырга. Омин. Чалып калат. Сыргамдын өмүрү узун болсун, рызкысы улук болсун. Ишигир баш берсин, ахыр берсин, ушу кыздарынын бактыга дайым жакшылык күндөрдө жүрүшүн Алла насип кылсын. Сыргаям ушу бизге окшоп келиндерди алып, кыздарды берип, небре чебрелерди көрүп, дайым жакшылык күндө жүрүшүн Алла насип кылсын. Айнанай силерге бардыңарга чоң рахмат. Дайым ишиңер илгери болсун, кошкоңар менен кошарып, кошакарып, шума окшоп 74-кө кирип, 35 небере, 33 чебре көрүп, дайым жакшылыкта жүрүшүңөрдү Алла насип кылсын. Тоокчулук болсун, тойлор боло берсин. Кара эми сырга эжеме сүйлөшүңүз мынакей. Жакшы. Рахмат кызым, рахмат. Айнанай. Боптур, рахмат кызым. Боптур. Жакшы көрөр. Биздин байлыгыбыз. Биз сексиз деген Алла шүгүр болсун апасы. Боптур, рахмат кызым. Астыкен болгон кыздарыңдан дайым жакшылык күндү көргүн. Алла разы болсун апа. Дайым, боптур, рахмат. Боптур, айнаны. Аналарды бир тартып коеюн. Sen şunday kudalar dese. Daim kudalardı kütüp atып. Koy söv koymadın söylese. Şunu bilmiyorum. Kuday. Aytam men. Aynen rahmat. Kızların diyem cevap sırap. Ecekesiga sağır kirip. Ap geldi mi de. Yendi kelişet.
Сырга кызыңыз канчанчы кызыңыз? Болsun da aytmadım. Beşinci. 5-нчи. Beşinci. Kıçan oruğa bizim Bu. bağımıza daim. Şimdi den sorunuz için Bu, olsun, bir ayın. uzun olsun. Oşa nevreleriniz şeyler. Rahmat. Hı. Denekam kana denekam. Canı eken kana. Hazır ana kızın yan bırak geç kızım. Bas geliyor. Bana bir takır. Bana bir kızı. Kızı. Kim Сыргажанын кызы бул? Bakayım kanım. Сүйлөшө, апаң менен сүйлөшүп ал. Söyle. Сүйлөш, аябай сагынып да апасын. Söyle. Kızım kandaysın. Çalışıyor özgür kandaysın. Kızım Salatlarda kalıp kudalar tutat dedi de bu. kanday yapsan. Çalışıyor özgür kandaysın. Ben sizi yaxşı görüyorum apa. Canım yapam. Yaxşı görüyorum dağı. İlave. Ayningde yaxşı kara. Кандай таасирлендиңиз ана? Döte yaxşı. Мындай нерсени күттүңүзбү? Болгон эмеспи? Yok. Биринчи жолу болуп атат. Vay kuda kelet kendisi keçeten beri nokatga varıp kuda kelet. Mana kızga kuda keme dedi. Kep kaptı dese. Vay. Başa torba düşüp cürötlerimiz var elimizde şaplap televizorga çıkarız. Rahmat aynan vardın arkadaşı. Baldarım kızlarım turdu egim. Kana turdu egim hem kudaya. Ömrü uzun rızkı suluk olsun. Koşkanı menen koşarıp koşa karısın. Ul kızdırım atını beraber görürsün. Talada cüret Allah kayerde cürse şeytan Allah öz panayda asırasın özü amanat. Yolları açık olsun, yoldaşı kızır olsun, tünlükünü Allah öz panayda asırasın. Maşı baldarım, kızlarım, nevre çevrelerim bardı, esen olsun. Zaman ıstınç olsun, Kudaya yaşlarga ömür versin, karagandırgıman versin. Kırgızstanımız daima tünçtük amançılık olsun. Balam sana ya ömrün uzun olsun, rızkın uluk olsun. Tenin taza olsun, koşkanın menen koşarıp, koşa karıp, yıl kızırmatını beraber görüp. Daima şunday жақшылык күндөрдө, тойлордо гана иш кызмат кылып жүрүшүңдү Алла насип кылсын бала. Амин. Дая жақшылык күндөр бол өрсүн. Rahmat. Rahmat kütülbegen sürpriz oldu. Sonunda kütmediniz. Сүйлөй бериңиздер. Энеге арнап сүйлөй бериңиздер. Очередь менен кана кеттик. Сиз сүйлөй баштаңыз. Eneme uzun ömür, çin tezoluk kalayız, baktılık, karılık kalayız. Şu bizge baş göz bolup yüreversin. Bardığız, baktığızga bar bolsun enemize. Köp yaşasın, baktılık, karılık kalayız. Siz kimisi olosuz? Men kız oğlum apam 5. kızımın. Şu apama uzun ömür, çinden soğuk. Apam bizi en yaxşı görüyoruz. Apam жалгыз bolsa da bizi atam barday kıl bir de östürdü. Rahmat apam ömür uzun bolsun. Gelecekte bizim şu büyük yaxşılıklarımız görüp çördü. Şunday boyunca yürüyoruz. Hiç çıkarmasın. Amin. Siz kimisi olosuz? En kişine kız oğlum. Apam ömür uzun bolsun, köp yaşasın, den soğukta bolsun daima. Bardığızdı biriktirip, bardığızı da duasını berip daima yaxşılıklarda yürüversin, törübüzdө külüp jaynap. Tınç bolsun. Siz kimisi olosuz? Men 3. kızı bolamın. Сүйлөй бериңиz siz. Birinci orozalar menen bardyk ejesimlerimden, apamdın, Sırganın, Turdubektin, oroza ayda şunday soğuktu işleri kılatkanlarga rahmat, Sırga Turdubek işleriңер ilgeri bolsun. Daima Allah koldosun sizlerdi. Ne deyim, apama çoğun rahmat. Uşunday bana bir tuğandardı bergen üçün apam menen apama çoğun rahmat. Men bir tuğandarım menen, ata enem menen öte sıymıktanam. Men bir tuğandarımday ata enemde hiç kimdi, men hiç kimge almaştırbayım bulardı. Şunçalık baktılığım men uş yerde tuğulu öskönüme. Bitta söz aytıp keteyin, avam aytat edi. Men ejem menen ököz udabız da uruşup ketkendi senen. Güzel men uruştu desem. Kızım kiçinesin sen.
чоңойгондо билесиң, бир тууганың болду десе, бир тууган болуп эмне десем, сен ооруганда, сен кыйналганда биринчи жардамга келе турган ошол бир тууган десе, кебейт го десем, кызым, кийин жүрөгүң менен сезесиң ошону деген. Ошон үчүн бир туугандарыма бардыгыга мен рахмат, ушулардын бардыгыга шүгүр, апамдын бардыгыга шүгүр. Кудайга шүгүр, Аллага чексиз шүгүр ушул күндөрдү көрсөткөнүгө. Оразада дайым жооптуу иштерди кылып атат. Siz kimse olасыз? Мен апамдын экинчи кызы болом. Биринчиден силерге ушунчалык бизге сюрприз кылып келгениңизге чоңдон чоң рахмат айтабыз. Şu birinci apama kalam, çın den soluk, uzun ömür, çeksiz vakıtlarda kalaydı. Bizim peşinizge daim şuntip jarkıldap, caynap jüreversin. Biz apam 12'ni törögön. Dağa şükürüne 9'umuz bardığız tügür. Bir ecemiz 6 kızbız. 6 kız neyin çoğun ecemiz ötüp gitti. Ecem şu rozonu kündörü cayı candattan bolsun. Aklıya tavat bolsun. Daim baba çakası kolda dürsün. Biz apama daim жақсы нерселерді қалайбыз. Дүниедегі бардық жақсы нерселерді қалайбыз. Şu bir туғандарым, бүкелерім, сырға сеңдем, түрдегі үкем. Қайерде осы Алла өзі қолдасын. Қармаған тұққандарға Алла бәреке пайызını берсін. Өмірлері, рызқылары ұзын болсын. Ушунчалык бізге сюрприз қылғандарға рахмат. Қайерде осы екі дүние бақтылықта жүрсін. Рахмат сілерге да ушунчалык бизди кубантып жок жерден неме кылганыңарга рахмат. Дайым жакшылык күндө болгула, Кудайым жолуңар ачык, жолдошуңар кызыр болсун. Ана ушу небере мына беришип Keç ayttıngda эң жакшы небереси болсо. Неге ыйлайсыңар, сюрпризге сүйүнүш керек да. Sen en жакшы неберем şu. Мынау Ускольга путевка. Ой, жаным ажырайым. Касырга жамаатынан бардым, тынч болуң энем. Мен эң жакшы көргөн энем бул. Дайым тамашалашат элем. Ушул небереңиз айтып келатат да, мен энем аябай тамаша көрчү. Азыр телевизорго чыгарып эми сатабыз жагылдарга. Энем эч качан оорубасын, биздин бактыбызга эсен аман жүрө берсин. Ушундай төрүбүздүн ачып, пешенебизде бизге дуасын берип жүрө берсин, энем. Рахмат бардык балдарыма. Василде. Gelinde onalar çak. Asıl berke. Nargılardan çakır kelinderimem çıksın. Bas berke. Berke kelin. Kichine sal uçunu çıkarıp koyup da mananday bolup otur. Orada illenmeyin, siz de karap duruyorsunuz. Yine kameranla karap duruyorsunuz. Orada Бул кимси болосуз, сиз кимси болосуз? Мен күйөө баласы болом. Күйөө баласыбы? Кайненеңизге бир сүйлөп коюңуз эми, бекиткен сөздөрдөн. Мен кайнеме каларым ден соолук үчүн узун өмүр берсин. Ошо ушунча кызды өстүрүп чоңойткон экен, мына оозуруну көрүң эне. Айткенин эркеси. Мен сүйлөрүм. Ona sana kakelin. Окшоду? Gel. Deklamasiyanı aytıp koyarayım mı? Экинчи келин. Muna şunu kuyuyor azı. Мунусунун күйөөү турду экрасияда жүргөн. Күйөөңүз сагынышпы же энеңиз сагынышпы? Контеңди. Айта бериң сени. Hoş geldiniz. Biz nenemiz, bizge öz kızınday mamile kılat. Hiç kelin dep bir katu süylөгөн жок. Ушул келгенибизге 20 жыл болуп атат. Şu энедей меримин төгүп бардыгыбызга бирдей болуп келе жатат. Энебизди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Мындан кийин дагы көп жашасын. Ушул небере баардык балдарынын сыйын, урматын көрсүн. Hiç boğula. Esen boğula. Daim jakşılık gündür.
Kana aytır. Kıyın ekerimiz kalık bağa menekes tatına kaytımız Ay молодец. Ayağına ver kesin. Asır ayt balam деп Мерим толгон жүрөк Айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк Сан ойлор карыткан Сана тарткан жүрөк Шам, sizar bir tam Yol qarab kütüp жүргөн Alo apam apaken Canım düynüm bereken Sağınычta улумуз ар күнү Сиздердин убаңыздарда эне менен баланын, бала менен атанын, апанын ортосу мамиле кандай эле, азыр кандай болуп калды? Азыр мен авалтан эле мен ушул жерге келгениме 60 жыл болду. 60 жыл болду ушул жерге? Там 60 жыл болду. Каяктын кызы болду өзү негизи? Саливанын кызы болом. Анан келгенден бери кайненем менен же кайын топ менен бир бет келишип тике карап урушпадым. Шул агызгача азыр 90га кирген кайнагам бар. 80ге кирген кайнечем бар. Ошол менен баягыдай маалайдагылар менен эң бир жакшы. Кудайга шүгүр. Мен теңдештарыбыз менен барабар жакшы эле жүрүштү. Алла насип кылса. Шумалгача небре чебрелерим менен 35 небрем бар, 33 чебрем бар. Кудандалар менен бир жакшына болуп, маалада эч бирөө менен салышып урушуп дегейлешмедим. Кожайыным өтө жакшы адам эди, ол өтүп кетти. Мына 20 жыл болду. Ондан бери ушул балдар кыздарды ушундай тарбия кылып энди. Алла өздөрүнүн сапман берсин. Ушинтип келатам балам, мындай анайын. Ушу менин неме тилегим. Дайым жакшылык күндөрү болсун. Жаштарга өмүр берип, карагандарга ман берип. Ушу балдар кыздарыбыздан биз окусо, иззат урматтуу болушун Алладан тилеп кетем балам. Анайын сага дагы. Uzun ömür, çın den soğukluk kalap ketemin. Men hazır bular, başkaça dayardashıp başkaça neme kıl demesim. Kudalar kılığırak su olsun da ödesege suluk kanca. Kanca nevre, kanca çevreniz var. 35 tane nevre, 33 tane çevre. 6 kız, 3 oğlum var. Kudayga şükür endi. Şulardan en çoğ nevremiz şul kız. Anan çoğ kelinim oldu. Şu çoğ kelim bana kelgeniga 30 yıl aşıp gitti. Bir roz betime karap hiç eşmedi. Onun kiçinesi 20 yıl oldu. Ol dağı azal bir betime yedebedi. Kiçik kelinim dağın jakşı dağa şükür. Şuların nimesini görüp jakşı yürüyorum aynen endi. Daim jakşılıkın bolsun. Altın nasıl apaken Haruva kuyuyorum menekem ay Alo apam apaken Canım düğünüm bereken Sağınışta ulumuz ar günü Altın nasıl apaken Haruva kuyuyorum menekem ay Apakem ay Apakem ay
bakka kirsem dem, almadan terip alsam dem. Ardaqtap bakkan baldardın, urmatın körüp jürsem dem. Elpeşte bakkan balandın, apası bolup jürsem dem. Yüzümdü bakka kirsem dem, yüzümden kırkıp alsam dem. Yüzümde şirin kızdardın, urmatın körüp jürsem dem. Yüzümde şirin kızdardın, urmatın körüp jürsem dem. Ya rahmat, rahmat. Ne makla da Kapa, bolgoçu kapa, ulum üçün sana takpa, altın apa, bolgoçu kapa, kızım üçün sana takpa, altın apa. Мына ортаңыз бир досуңуз сүйлөп койсунчу гана ушул Тажикан эне тууралуу канча жылдан бери доссуздар? Экөөбүз келин болуп келгенибизде 16 жашыбыздан келин болуп келгенбиz şu жерге. Мына 60 жыл болуп атат. Шундан бери коңшубуз, hem dospuz, hem avsınbuz. Bir-biribizdi sevmenge kelip bir jakşı jaman aytışmadık. Şu sizin bizim menen эле kel atağız baldarыбызга мынтымак, өзүбүзгө мынтымак. Балдар менен 5 күндүк эле турган жеңге ынтымак болуп жашаган жакшы экен да балдар. Allah'ım, daim jakşılığın bolsun aynan sana. Rahmat Allah. Yani çeksiz özümdü toxtatar Enelerdi sıylaylı. Ya yenelerdi sıylagıla baldarım bardık şerteli. Enenin ar bir jılmayışı bul keremet dep koyat ko. Daim Allah'a rahmat. Şunçalık kılıp. Sırga degen karındaşыңыз бар. Ошол Сырга деген карындашыңыз атайын энени куттуктап, аны менен кошо рахмат айтыңыз. Алла разы болсун. Аны менен кошо сизге мына калпак, анан кол саат мен келгенче эстеп тагып жоготпой тагып турсун деп ниет кылган эле. Рахмат. Алла. Сагындыңызбы карындашыңызды? Тааныбайм да. Сагындыңызбы? Сагындык да, Сөз сагындык да. Кол саатын ачык эле тагып, бирок баягы Тагып кой. жаңы ойдон жанандайларын чыгарып Рахмат. курул аласыз, Алла разы болсун. Сагынбайм бир туугандарды. Тагып коюңуз. Тагып коюңуз. Тагып коюңуз. Kolga tagıp çıkarıp durupta. Sürpriz болуптур да буяга. Kuda keldi dey beripmiz. Сүйлөй бериңиz. Сырга карындашыңыз. Тапка, Сырга карындашыма эмне дейм, тилектерди тапкандыгына барака пайыз берсин, эмне тилесе тилеген максаттарга жетсин. Ошо алыс жакта бир туугандарым деп жүрөт, кыздарым деп жүрөт. Тилеген максаттарга жетсин, Алла таала ошолорду колдосун. Эмне тилесе тилеген максатка жетип, жолда ошо апасы окшоп, кыз чыгарып, уул үйлөп, неберелүү, чеберелүү болуп жүрүшүнү Алладан сурап кетебиз. Энеме эмне дейбиз, узун өмүр каалайбыз. Ошо кыздарынан, балдарынын бактына бар болсун, биздин бактыбызга, ушу төрүбүздүн көркү болуп отура берсин дайыма. Азыр 74-кө чыкты, эми ушул жаштан дагы көбүн каалайбыз. Бул жагы сизден көз каранды да. Эмнеге мага көз каранды? Алла таала билет эми. Алла өмүр берсе, узак жашайбыз. Амин, Турдубек энебиз дагы ошо алыста балдарым, кыздарым деп жүрөт, бүт туугандарым деп жүрөт. Мекенин сагынып, ошолор дагы эмне тилесе, тилеген максаттарга жетсин. Тапкан туткандарга барака пайыз берсин. Эсен аман ушу эли журтуга, айлыга, бүт туугандардын алдыга, бала чакасынын алдыга, апасынын алдыга кайтып келишин Алла таала насип кылган болсун. Şu dagı bir tuğandar bardığımız uşularga tilekteşpiz, qaytip gelişige. Tapkanlara baraka bəz ver. Biz aytat turgan şu. Allah rahmat.